Danas pričamo o peelingu. Što je zapravo uopće peeling i zašto nam je on potreban? Na površini kože nakupljajući se nečistoće, odumrle stanice i potreban nam je peeling da bi regenerirao kožu i da bi proizvodi koje ćemo nanijeti prodirali dublje i da bi koža bila blistavija i zdravija. Koliko često ćemo koristiti peeling ovisi isključivo o našem tipu i o našem stanju kože. Koži je potrebno otprilike negdje oko 3 tjedna da se ona u potpunosti obnovi, ali morate paziti koji tip kože imate. Nije isto ako imate masnu i nečistu kožu ili recimo ako imate suhu i osjetljivu. Dinamika korištenja tako ovisi o tipu kože. Masnija koža može češće koristiti peeling, recimo negdje 1 do 2 puta tjedno maksimalno, dok suha i osjetljiva bi trebala rijeđe koristiti peeling. Što se tiče vrsta peelinga, postoje mehanički peelinzi, to su oni najpoznatiji peelinzi koji imaju abrazivne granule u sebi, postoje kemijski peelinzi i postoje enzimski peelinzi. Kemijski peelinzi su najčešće kiseline razne, dok su enzimski peelinzi iz voćnih kiselina iz voća, znači najčešće iz papaje ili ananasa. Što se tiče mehaničkih peelinga, imamo evo tu 2 primjera, jedan je za tijelo, drugi je za lice. Peelinzi za tijelo imaju veću granulaciju, dakle krupnije granule jer mogu biti malo grublji, dok peelinzi za lice imaju nešto sitnije granule jer ipak koža lica je puno nježnija. Konkretno ovaj peeling ima u sebi sitne granule koštica marelice i izvrstan je kod masne i nečiste kože s proširenim porama. Ovdje imamo 2 kemijska peelinga, dakle peeling koji u sebi ima glikolnu kiselinu u vrlo malom postotku. Glikolna kiselina je idealna, djeluje površinski i pogodna je za normalnu do suhu kožu, djeluje protiv hiperpigmentacijskih mrlja, protiv starenja i bora i ujedno daje prekrasnu blistavost licu, a nije preagresivna. Ovaj drugi peeling ima u sebi salicilnu kiselinu, ne znam koliko se vidi, i to u vrlo malom postotku. On djeluje dublje u porama i kao takav je pogodan za masniju i nečistu kožu, ali je ipak dovoljno blag da ju može podnijeti osjetljiva koža. Evo konkretno ja imam osjetljivo, ali mi je ovaj izvrstan, paše mi, nije mi pregrub i dolazi u prahu za razliku od ovog drugog koji je u formi tonika.